بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Mapua samban kapamuji sa alin Allah subhanahu wa ta'ala do kapanalawat si junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, may palanggungan si agama Islam tiya kitabi sumampay si kadwempu duksiyam amban yene bulan mahamulya, bulan Ramadan. Ni anamban kitabi taubos ni sarta makabuka ni kuan sin imiyaan amban si Philippines, si Malaysia, dok antag ni bakas iyene palabian Maghrib an sin imiyaan. Alhamdulillah, ubos ni si Jihin, ubos si kitabi tu si Middle East. Gaapi kitabi umabot atawan gaapi sakto itibi indun puksyamin pakuti bi Allah subhanahu wa ta'ala bang pain sakto itibi duk sarta hekkape amban in Ramadan biidnillah subhanahu wa ta'ala kaposhan tibi duk sarta kapennoan duk ibadat ta'at tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ambaniin geni pain kajumuan magpa-7 amban kamansin inemian sa osa sampai tiya na isab ko ito uninen bu kuan sini ilay gitanto hato mian sa ingger ho may suwalanin hangkan ko may gatanto tumhataha pangurong na kitabian siniin sa asasayan hato bagi magpinda may climate tuo duk mangpain biidnillah subhanahu wa ta'ala dialim kahap kitabi kemon. Ang baniya palanggungan sa agama Islam bilang kwe pa ngisib-ngisiban tebi duk panali-nalian tebi payaman tebi pa di ilaw miyaan atawa di bahangin miyaan di ilaw bitadte magmana di ilaw dumah na jawan o amsil qarib sa niya magmana di ilaw adakala me puan bahangin niya pa magpain me bulanan pe pinagdi ilaw ini namban me an mustalahat inosal do sa buhay maiyakan mahutu. Pero sumiyan do memian, taon di ilaw do, sa may bahasa Arab pa ni, man amsil qarib. Di ilaw do, bahaw, buhay na kayo, may paito pa doon po elaw ni. Kaya pa ito bulan Ramadanin, kaya do pinagdi ilaw, tebi. Nagna in bulan Ramadanin, magkegkeg, tebi magsinasin na, kiti panampang, tebi iyehin, hasupaya, iyene, mian, kapennoan ito biduk ibadat do ta'at tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa waktu ko ito ininin tiya nisong mutas ang ban kitabi bang pinayaman ito biduk iles sa dukin hawabaran at sa garo menta kalesa. Allahu Akbar, garo menta kalesa yun miyan duwempuk siyamin ni atau duwempuk walo ulabi bang ko si kitabi miyan yun kaposihanin. Sabi nila, kung pinain kulay dumpok siyam, may maininginin. Ang baniyan na paranggungan sa agama Islam, asal inwaktuhin samit manamalan. Samit manamalan inwaktuhin. Buparahal, iyan ay may iin, niya mahuto ang bankite, ga kapennoan duk ibadat duk ta'at tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inainin mahugagain duk masusehin. Iyo sinduehin maglomba-lomba nuhut pangandaakan Allah. Ngahinang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala amban
iye bayuan ginisan sin ibadat, ubos in kite in hinangtin ine. Gaaniya. Atawa, niya hinangtin may mulhiyat, may makagagal hadya, duk may makaalal dita dunya inin, may pangaringari hadya. Buparahal bang iyan binuha pa akhirat, ko iga tanto iyan niya tanto binuha pa inti sa haliin. Sabi sa saili, mas happy hato aayin ang ban inimano siya asal mismo magmaksiyat. Iyan si bulan Ramadan. Mismo magmaksiyat sa bulan Ramadan. Pag maksiyat ini palanggungan sa agama Islam, duman ni padya iyan mian ang bantangan no manangkewin. Ang banbetis no mapalinganin. Sabi sa mismo dukiin taman madidikawin inedela ate ininen. Pag ngalag tikin pipitu, duklagi diban ko may kinaugtu. Atawan bang niya ko may asal-asal ini sakin ng pangatian ini kaigilinin, ini kajingkiinin. Asal masi ginuaan pa into edella. Ginuaan ko edella. Hatin misara te basasab. Os ngalimot. Os makaat. Os mitna. Nanaan si ininin maksiyat ito di Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari pangan natin ba siya maksiyatin bang niya makazina, taon makatangkew, taon makabono, dumain hindi palanggungan sa agama Islam. Mula-mula na inbehin hanggang tamanan hekka makaasek narka para sa baba ng banine, amban inabayna fakkayhi wa fakhidayhi. Si antara pa ina elat duwe ano na inin, tindella, behe na inin, damikyanen si elat duwe paani. Iyan tamanan hekka pa ina makaasek ine, may narka. Alhasil, may painta parkala inin, makadili ka manamalan. Pero nga kita pante ganiya ine hinang te bahasa mian lahat buparahal in pamisarano lay sa tale manamalan atau bisa pe manamalan. Niya mahutu mian mabakat tuwe ino to no pirahi na tawan kalisin. Taman kuit tu pagpuas pilu kaulian ni. Sa abang mabakat to edelain mahutu sampai tabo mate pegay pa ente ala halin ang banine dele pangatian lagi na bang manusia ini sakal atau niya be men sakine sa imian iyan may palanggungan si agama Islam sa amban iliin kemon subero paniya mian mula-mulanin pa ente pasalan behe ini peg inta manan hekka lagi nan si may waktu ko ito si may social media pa ente sa amian hekka na mag-comment mahapin ataw sa ininenin ataw magbidyohin sa ine to ito iskitehin bi magmaap kita bi palanggungan sa agama Islam. Gaano niya ka mian bisan do pinapandak ire hinapusan ng period nen suwedo magmaap minaap. Suwedo magmaap minaap. Supaya kita bi minaap duk inampun Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi kiyo makos tuju Allah subhanahu wa ta'ala kahaba sangim tong kahaba el kahaba kiyo ngandua lagi inen ni painta si asrul awakhir. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Miki ampun kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Miki maaf kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sa antara yene mian manusia pagiin kita ininen ga niya perfect. Ga niya perfect. Masih kita magkakulang, masih kita magkamali, masih kita magduse tugi Allah subhanahu wa ta'ala. Ang banilian asasubay panyate yene mian pagmaapin pagmaapin dabe kita pa niya ini te miyan pride manamalan tinen subay pina niya magpamaap siya ako dahil luhin subay iye magpamaap siya ako dahil luhin da katawhan te palanggungan sa agama Islam sine miyan iyene magsalla atau magsagga sa antara duwe pihak atau duwe ubus tagna mga ma-apply, tagna mapasalamlay, tagna sa amiyan magbisarali, tagna mga lukhan surgaanin. Namabaya akyo upama, kao pa magkamaliin, kao pa kareluhan, yene, mian mga lukas surgain, anahugaga manamalan. Hangkan in painte kapraya dinin nasa subay inano, inimut-imut, inalaan. Inimut-imut, inalaan. Bang upama gayta kulay ito bingalaan, asal sadya-sadya, mian magtuy, sa bang painte yene mian inimot-imot biidnillah subhanahu wa ta'ala kalu yene mian takole peganiya ban painte manusia asa kariya salinin sa ilien mian asa gebe mang painte asa subeted si ako pagpamaapanin hadya at awa sayen
pagi ako pinain sa amian, asagay may baya magpaano, ini ko dumaan sa iyan, palanggungan sa agama Islam. Dumaan sa iyan, mga sakyo mabaya, mian tagna-tagna nga lukahan surga, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, bisan pe, iyan sa ingin mian ranggo ke si ini sa amian, mas labihap, duk aula, bang mismo pe painte ini kao, miki mian maapin si, mian raayat no bang ibarat painte na kurain, atawanin isab me initeon may kapatinganin sayan pwede bantuknin iyan ang ban men muqaddima si suisuitis elleo mian maininin namikyanin palanggungan sa agama Islam bang payamte iyan in bulan Ramadan ininin ko ibarat tabu patek ka, yan ang magbabelihin asal harga manamalan dagangan dun binili. Harga manamalan. Yan ang masusehin mangganya dagangan nin. Piyo hajap tabo, may ngalikik, kaya patuloy ngalimbay, gabisan niya, may dagangan ni. Buparahal, bang painte may putusanin, maghalga may 50, tagna maghalga ni may 500, at maghalga ni may mag-ibuhan, nagpalabi pa bilai, us iya maglikik kaya pa siya gaya makapagsadya, gaya bisan makaliis, gaya bisan makatibbauyat, gaya bisan iya na makapanaik lahing atau makasunggat menbeteng, duk ini pa aman may bayo ang dagangan nila, buparahal sa harga manamalan. In bulan Ramadanin, palanggungan sa agama Islam, kuya hadyain takribi, mithal at takribi, sa iyan kahantangnin, niya asal magbagsak mamalimapiuhin harga manamalan dagangan nun bangsang bahayang iyene sunnatin sa ginangin tahinang fardu une pahalaanin kwe niya makariwayat ni painte yun ang ban Salman al-Farisi sumagwaanin taga-da'ap painte may hadis to sabi san siyan ang ban may pagpaselli makayari ubos damwa fardu intahinang pitumfu iyene sa amian fardu napir harga pito manamalan. Napiyong ko kasamba ng bahayang kiyo, iyan si bulang Ramadan kung ibarat tabu uli, iyan dagangan nun. Pugustahin ng 70, ilipat Allah subhanahu wa ta'ala, sisambahayangin iliin. Damikyanin inidikir, kung ito sabut na ilabay mian, iyan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mindahatos magbalik-balik. Yan mian idikir ininin, mian inulungan ka Allah subhanahu wa ta'ala, iniin, price kau sa inuman price sa halga manamalan iniin sinulat kahapanon dahatos pinagpagan kahapanon na isab pinagpagan kalatan ng dahatos obos makapamaharlika abikyo 10 yan rikab 10 rikab damikyan nin me la hawla wala quwata illa billah mabayak yo mian nanim atawanen ngenna atawanen inito magpondo miyaan aman may baul no panginaan pantesin bulawan yan dalam surga yan hipininin la hawla wala quwwata illa billah kaman aman may yan may anfaid dan alhasil dagangan do sa bininin may dagangan do sa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar damikyan nin iero sa bininin amban may tinanem no dalam painte na surga dokek kabe sa dili bilai yan amban iliin ubos may sadaka magsadaka kayo mula-mulanan si may bulan Ramadan ubos panutok sa asrul awakhir dog panutok na upama painta sa amiyan ni si sangim Lailatul Qadar ininin maharga manamalan iyan ang dagangan do isab dagangan in harga manamalan damikyan nin iyan bisarano mahaples pagkasino mano siya pakaiddoan ni iyan sa amiyan pamintangan pakaiddoan ni miyan pangadjian damikyanen iyero sa bininin maharga dagangan do sa bininin mian maharga damikyanen inepe heka man may bayuan mian ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ien dagangan tenbi subay sinaut sa utan si yene ellew ininen atawa oras ininen buhato sa adang bahangi manggayta kita to si Saudi yene kuhap-kuhap ininen nalas pa ente sumo las sumo baya kita birok gai bang alen nen sumo asal las na hayrayaten bisumudde sayin
Mang upama takita ko gana-gana mian alhasil las ne ko ito ina bulan Ramadan ni. Ngamban ne inambanan ne kita biwa ne binoon ne kemon sa suku. Mian ne amal ibadat te bilay. Hatinan binoon intiligahan na tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sagi takita ito geta eddo wa tibirahu. Sayin hangkan he mian si pasalan pa ito in puasa ininin sa kaptan Allah subhanahu wa ta'ala ne as-sawmu li wa ana ajzibi. In puasahin mian asa ako te suwi manung basanihin. Pagahit ka secret to dalam puasa ininin. Amban pa inte ne mian pagpuase yung kung makajari kipsan patapok sa amin mangan at awanin nginong. Gak niya makakita kao. Bisan ko paluwas mag ini to en. Ko ene ko loglogay sa amian lunok nun ni atawanin magmamakyo kinauto. Buini ko kas ni ko men ngihup atawan makas ni ko men mangan mistang atawan makas ni ko nginumbohe. Us magpusiat-pusiat kayo pagua. Na yan. Ini naman secret sa taraibon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian nin, ang mga ibadat si dialim ni. Ang kadpan ko, bayuan manamalan. Mula-mula nin si sangim, iyan eh, mian Laylatul Qadar, atau Ashrul Awakhir mula-mula. Kwe, ang tahajjud, inin sa antara secret do sab. Duk Allah subhanahu wa ta'ala, sa antara abiyan. Duk lagi mang kaukaon pa darendangan. Iyan, pag kemon, iyan eh, sa amyan, al-munajah, pagkemot no, tuk pamakuno tuju Allah subhanahu wa ta'ala, gaanap niya pinakahap, pinakalingkat, pinakatana manamalan amban, iyan eh, mian, thuluthul akhir min al-layl. Thuluthul akhir min al-layl. Okay, yusri na yang, okay, masih sa sabut, pasibanso ako, kete, may pasong-song miyan eh. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Iya me matatto e pong tinan sa agama Islam. Ubus bisan pesayen. Awe. Miaan aniha pensong daho ano ko. Bisan ni painte. Sige makaine. Sampay mi ansini sa usan yan kapag chat. Sabay dibuhi mas bu parahal bakas ni tasabot maininen. Niya na painte tasabot o guru sa makalay. Niya na sampay tasabot o di bahangin sa pasalan ini ko mian sambayang Eid siluma. Damikian niyo sa tasabot may ulama councils may basilan sa asal ko yan ko na pinainlay mian lagi in may kahikahan daapi bakas makalabay ni manambahan pa di sa lumain ang banian mas isabot ta ininin biidnillahi subhanahu wa ta'ala sa pitulo ko kita si dambua ininin ko gita esset sino ininin salam kaatuan baya ako nga tauhan ni bang piya po sa sunnatin Yasir Nayang. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasir, mian puasa sunnatin enam bahangi. Bang upama pa inte Eid sumo, makadyan ikaw nagna sumudde. Bang Eid sumuddehin, makadyan ikaw nagna ini men isnin. Enam bahangi. Hanggang pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Alhasil, sinasina pa ini makapuase. Mian bulan Ramadan, kapusan mo ini kemon iyan, buye, mian puas ang banilian, mabaya ay mo sa sunnat, piya pinosahanin ennem pinosahanin din bulan Syawal. Dumaan syarat, o suwi magsuno-suno, in puaselay. Bisan magbekat-bekat, mag-elet-elet, gay makaina importante si dialeman bulan Syawal. Makapuase yala ICN, kwe duy makapuase inain dan tahun ni isap. Allahu Akbar. Paman be, in pangurong Allah subhanahu wa ta'alahin. Iyan may pananguhan sa agama Islam. Mian, okay, nakakansaran namin sa kahon ennem puasa si bulan mian Syawalin. Sa related la si niya aro sa takite ko mag-question hindi ko bang kasi takite kay sinduhin basa si medende bang makajari kay pinadahel puasehin puasesun natin naman qada nan si palanggungan sa agama Islam mangpayamte asa si mantik ano sa mian bang peniya may utang nuhet ihip kayo na basta-basta may magsadak kawin manggaro kaw may makabayaran sin utang. Alhasil, si bulan Ramadan, niya may utang mo raho, daraho kayo piyo hap may sunnat lo. Bayranon na ho, dahil yan mian
bulan Ramadan anulay kapos mian enggak kaposihanus bulan Ramadanin. Bumedi ko mo sa sunnat. Iyan bentuk nen. Niya mas may khilaf may fuqaha nang sumagwan iyan ko gene may pag-anuhanin pag duruhanin dan ko anla si puasanon na hello. Mo pa makalo-kalo bitay. Pain may kasenduhanin. Makajari puasihan no pinaselet na raho paintin sunnatin usmian sa kay ugos sunnat. Subayo sa puasihan no yan anulay magtuwi ni. Dumain mian mumatil keo. Tinan dumain keo pe ngiluk-ngiluk. Ko pa inte ini mian taga utang niyan. Bisan dunia pa inte si niyan oras ni para magbayad us giraho yung magbayad hekka pe ano na sa dili. Nanaan si inen gi pa inte ano tawa. Sa kwero mian iyan sa tamanan matawain. Asa subero te bineran ene mian hello. Demikian ay pananggungan sa agama Islam. Katuan hiyat at ito di alam salam doa si katuan may palanggungan sa agama Islam pito ko kita si ano to si iyan mian hukuman salatul Eid bang upama gaadaw kam mian dinak ng bahayang si iyan musalla to si masjid labi-labi na si Middle East amban pa inte Saudi Arabia, si may Kuwait, kata agen hato pe entero ano ko ito. Sa inday ko si may Pilipinas. Pigi sa ko may style sa indo hato style nen. Sa ingay na an sininin naluok am si men ulama sila hatlo. Tagnatag na sambayang Eid. Sambayang Eid ininen ini due si tiap-tiap dan tahunin. Ini Eid al-Fitr, duk Eid al-Adha. Eid al-Fitr menunjuki nansi ini mian puasang ban bulan puase. Atinan Eid lami-lami pagbuka. Niya magpain na Eid inin mian al-mukarrar ang kanapan na ada. Kung is na magbalik-balik miyaan. Pag-ibalik kahaba iyan puas mian bulan Ramadan sa ininin. Magsabahan kita Eid at maglami-lami sa Elaw mian niyon. Ang banilian binisaraten ini pasalan Eid al-Fitr. Tag na ini hukuman niya. Maghirap may naan sin may fuqaha sa bagwan ang qawl rajih sunnat muakkada. Sunnat muakkada in sambahayang Eidin. Sino makatinggalan ini gaya sabi pa ito magduse. Giro sabihin, yan ay magduse. Sumagwan, lepas ang bani, yan ay kahapan mahikahin. Lepas ang bani, yan ay kahapan mahikahin. Bang painte, yan ay magpain si qawl mawajibin, nasa magduse ye. Bang paambano ini. So, siya ko tasabot kalay, miyan sunnat muakkada, pigi Rasul sallallahu alaihi wasallam, muwadaba alaiha. Asal, nambahayang daran painte sa miyan. Sumagwanin, ga, paabot si daraja yene mian al-wujub. Iyan ko kapandakanen yene pasalan hukuman lay. Niya pa inte ng hukum na sunnat, niya sunnat muakkada, niya iyan ko mian wajib. Niya pisab si saddi mian istilah sunnat o was pa fardu kifaya duk ine fardu ain. Magbekat-bekat. Sino hinin? Kaatuan manjari rusab ko magbayad puas. Kanda ko signal ko sa magbekat-bekatin. Kawatik, ga ako kabatik nahol. Kaatuan. Ini ko itu manjari rusab ko magbayad puas duwe. Bayad. Ini ko duwe. Bekat kun kaatuan ga ako kabatik nahol. Masubay ko magbayad. Bang hepsi menta kaya no mian duk ano sa bisa kita gimi makasahol kaja kita muase in sahur yun sunnat apig kita balik sa salatul Eid ubos na ko iyan sunnat muakkada sambayang Eid al-Fitri atau Eid al-Adha ubos waktunin yene puas pagua mata elleo yene salong-salong lo qaida rumhin atau qaida rumhin
bang may kinadar ko may 3 amtar 3 metro be asal pa anong pa indi sa mian ampan yan sing ano lay yan pa yung makadyan ko ng bahayang iyon pa indi mian mujma'un alay mag-ijma' may siya may fuqahain sa waktu iyan sa niya amban may kasinduyahan atawan ng madhab sin Shafi'i mian hajaba sa pagwa matailawin yan makadyan na kayo mag-aid sumagwanin al-qawl ar-rajih yan mabasagin qawl jumhur do qawl kayo mo sa balay siyan iyan painte ano lay inako miyan subiraho parang kayo lang kayo na elew na kahat qida rumhin ubos bang ito kinadda sa waktu ko ito tasabot ibn Uthaymin mag-aro ko ikamali si ano na lay mian 15 minute 15 minute amban ine tag na pagwa pa ito batalaw lay parang katangkat sa mian 15 minute makajadi ko ng bahayang eight iyan ine ibtida alwaq nagna in waqt na sumiyan hinapusan nen bahaoro hinapusan nen ine dehelo ban paligad batalew atinen qabla az-zawal mian kulang maglabi sayin do sa bistal nen dehelo ban ine paligad batalew 15 minute iyon waktu nen sa agan kay mon kita ininen ng bayang salong kaysa garupanas duk iyan ko may asal hinang kamundang iyan may matulay sa iftiradi upama ga pa ito makasambahayang sa sabi waktu ko ito alhamdulillah may iyan ito tawasulin kung may pagtawag atawa pagkontak sa antaradangan pisirangan amban si lahat pisi dang lahat mura sa waktu ko ito sa jamantak na gana begini upama painte kung may Madina may zaman lay ubus ko si may Yamama atau niya may talahan may 200 kilometro atau 400 kilometro ubus takita silang kepak na mag-aka pa hindi Madina kung takitere may an oras miyaan nabihong ko bang niya pagtawagan kinura pe na may ngabutan anateggal manamalan nabang iin tekka dahil paligad mataelle wahtinen inete ininen medhelo pe before pa inte yan paligad li awe makajari pa siya ng bahayang pag iyan dialeman waktu mian ano lay sa bahayang eid lay pe so magwaan ng bahutek kapwas paligad ni gai ni in kauman iliin pen me siye me fukahain ng bahayang ni siye bala ni si kaduwe ni amban elew mian inete mian shawal lay amban ni elew shawal iyan naman may talitisan si fuka so magwaan alhamdulillah sa may waktu te ko ito kulang na maghapen sa iin alhamdulillah sabab pa inte ni may tawaso sa ininin to pege mahuto kay kahano sikite pege ilikuli baladin ru'ya to kay mian aman may kasinduhan kaul si fukaha basta kani lahat kani ro yan mian pamayam de ilian in waktu sambahyang Eidin Eidil Fitrin ka atau Eidil Adha uspitu ko ti aman may kasunat-sunatan sin sambahayang painte Eiddu labi si waktu te ko itu pagge ko ni pinainlay ti akite mahjurin gero kita bi makajari men pa luwas ng bayang painte sa luma inekemon amban me hinanglay hinang sinunat si Elaw Eid lay makajari hinang no sa pama painte Eid sumo amban me sinunat sabi kayo mandi na mandi kayo amban sinunat sabi kayo nimek bahao magsimek kayo bahao pagayuin tahinang noen damikyan na maghamot-hamot damikyan irusab damikyan na magsiwak at magsipilyo sayen do isab us mangan kayo dahil amban panambahayang no tamarat may tama pa pipik kayo ni mashap witr tinan isa telu lime damikyan iru isab iraman may sinunat us niya on sinunat pinain bang kayo lengan hap musalla amman lalan kayo ng kepak us man kayo mole aplan ng kepak ngainin men mutaaddir tinan gayta hinang tabi bang kitabi ng bahang siluma mang siluma ka panambahangan tad bipege duman kitabi musalla na ala man kitabi ene men sunnatilian ala man kitabi men sunnatilian ubiduk ine amban me sunnat al-ikthar fi at-takbir nagna subay pinahek ka ining pagtakbirin
Nagnaamban pa inte pasadip mataellew. Hatinin bangkwe gana-gana miyaanin. Si kita bi matus Middle East. O takita bulanin do na nakbir kita bi. Sali do kifit turuqat, sali do kifil aswaq, mian makajari. Duk iyan pa inte maslabi min awlah supaya tabati ko aahin o bahasa in kita bi mag-eid ne. Sumagwaan sa waktu ko ito pwede aktibi kanya-kanya si Luma Kemon na ina sa hinangtan bi tepet me sa ininin mag-live sa ini amban me siga ko arwato me tabalik bi tukay ka naman kita bi masi mian makabasane duk masi ine mian makakalene ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd ya ininin amban inasiga sin takbir o siliin nagna in takbir si man Eid al-Fitr amban pasidip mataelew sampai pa intihne mian sambahayan sampai sambahayan iyan pa din waktu nendo pos bila ay gana ni dumain kwe Eid al-Adha demikian naman may sinunnat to isab pang upama pa inte paabot bang upama men gay na ro mian umabot yan poseten bi pinatalumpu sumo na mian at-tahni'ah ininen gay mutaadhir kita bi kemon duklabinen si waktu ko ito karunia may pagtawagan sa amihan pag video callan at-tahni'ah hatinen mag-ano kayo men ngurong kayo mian ine si mayakan tahni'ah ininen mag-congrats kayo si ahli pamilyano, si usbawarisno, matattoeno, iyan. Magsinasina kayo sa babuyan na painte, mian ellew idininen. Kung may si sahabat, radiyallahu ta'ala anhum. Mian, mang siya magkasuan sa ellew id, kung panpana tinayma, yan amal ibadat nun. Duksi kita himya kemon. Kung may kita painte, makajari, taqabbal Allahu minna wa minkum, salih al-amal. Pagpainte tinayma Allah subhanahu wa ta'ala, mian si kamingin damikian si kaamin usab yene hinang mahapin ini naman may at-tahni'ah subay pinabutan niya sa mian si al-Eid ini naman may duha lamod usab pa man duha duk sa di pebilay bangni man may asira manunjuki sumagwanen ini naman may mian asira mu'tabara kung may tahinang ba ito, may si sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Us palinda kita si style at tawanin hantang. Hantang panambayang, ini may an Eidin, at tawanin Eid al-Fitr, sambayang Eid al-Fitr. May matatoy pong tinay sa agama Islam. Ina hinang nun, kaya hinang nun pa ito si inakemon sambayang leh. Kemon sambayang ni. Atin maglisin daw kerhelu bukyo mian ngail. Bukyo ngail. Pag ubos kayo ngail bang niya may sawe no sa dambu aluma no sa mian nabaon na magjamaa. Nang bayang ka. 2 rakaat. Sika isa rakaat pito takbirnen sika 2 rakaat ennem takbirnen ma'a takbirat al-intiqal. Bang gaya nalaan bang painte nalaan takbirat al-intiqal na asian lime selesai tes ko insyaallah subhanahu wa ta'ala pamante ko si sambahyang Eid tagna bang kyo mian song nga labo takbir dumay ni ko may sinduwe pinain ina pinan usallikun usallihin palangu sa agama Islam. Mang sikita ni alin usalli. Niya sa usalli fi al-mudari ng bahayang ko. Ubus hatum minaksud o mesiya ininin pina usalli ini niyat. Niyat. Pag baktul si me kite zaman matulay pag bahasa ng bahaya pin usalli fard al-dhuhr 4 rakaat sa di pibila man isang bahayang hanggang pa hindi binaktulo din yan usalli so niyat na singinin magniyat at kayo palagungan sa agama Islam gaan nila siya usallihin diyan pangatian nuro mian in niyatin para kayo qibla
Magniat ko ng bahayang 2 rakaat, bangka o imamin ka, magniat ko imam. Bangka o mumfarid, demikian yang irsab. Bukaw nak, ngalabo takbir. Allahu Akbar. Isa takbir ini, ubos, betaron pangannom. Tuh sini sidaakan, selabi aula. Ubos, magkabiran kayo. Kabiran, may term, inosalo sabay may kamatatuihante. Kabiran, ini doa ul-istiftah. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أن أول المسلمين. إن أمبن من كبيران أتوان دعاء الاستفتاح دمكيان ينكم اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس sampai hina pesan iyan ng buwan kabiran at awanin dua istiftah duk hekka naman may ma'thur makajari atinan ingla ay sigilian ta peneno iyan tagna takbir lay Allahu Akbar si kadue mian situ takbirat ennem sa takbir nakbir ka Allahu Akbar palihali ka otahat isa ini Allahu Akbar 2 Allahu Akbar 3 Allahu Akbar 4 Allahu Akbar 5 Allahu Akbar 6 ini yang penanggungan sa agama Islam 6 ini takbirat pagpuas bilay matiha ni kayo ani abi sa pakatilaw sa ako dibuhi pasalan bahasa pang inangkat kitanganin suway Jumhurul fuqaha palanggungan sa agama Islam, kung kapakali ko ito nalay, sunnat, subete inangkat tanganin. Kemon takbir, inangkat tanganin basta si hinabu hal al-qiyam, si waktu yan nengge. Malingkan sa pang may takbir, hinabu ko may ningko, atinin, ningko ko sa may bayna sa jadatain, bukay pasujud, Allahu Akbar, gina siya ipakuwi, no. Sa hal al-qiyam, sunnat. Ini قول جمهور دوك تبت ابن قدامة في كتاب المغني دوك صبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى ini beda ban sunnat us dalilin si Wa'il bin Juhur al-Khadrami pada takidak Rasul sallallahu alaihi wasallam nambahayang ipente sa amin kahaba nakbir inangkat ni tangan sa iyan nana si inen bisan pa inte kue mashhur atawan ano si sambahayang 5 waktu sa si kemon duyen ini sambahayang si keman sembahyang, aman sembahyang Eid, sembahyang janazah, basta si hal al-qiyam, si waktu nu yan maninggelay, ngangkat kayo, nakbir kayo, sa iyan, Allahu Akbar, sumayro pa dita ang tangan mo. Sa iyan. Okay, pasti na si iyan. Obos, matiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن إذا buhay naman rukun sin inin sembahyang pagbuos bilay ngayat ni kayo aman sinunat sin painte ano to pangayat in suratul A'la سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى sampai hinapusan sin ayat sin ano lepente surah lay wasbillahi mian paruku ni ko ruku si sambayang sunnat ini binasa malaihin saya sali do sampai sunat parlo depende na sa niat lay sali do binasahin bunay sa painte paruko pos bu ningko bunay sa paruk bu sa pasujud be bu sa ningko bunay sa pasujud balik bunay sa nenge Allahu Akbar yan takbiratu al-intiqal nenge amban pa sujudan ni hatinan tagna yan pasujud pe last pasujud sika isa rakaat pagdonga ay Allahu Akbar
iyan inalin takbiratul intiqal. Bang bistanu men intakbirian Allahu Akbar. Painu ennem tinakbiranin. Banggay bistanu ilian lime sa tinakbira, lime pa intine men itungan takbirin. Betadde, pag painu donga kyo Allahu Akbar. Halaya kyo atah us nakbira sab Allahu Akbar. Isa. Allahu Akbar. Due. Allahu Akbar. Telu. Allahu Akbar. Empat. Allahu Akbar. Lime. Ilian bangga binistawa anu takbiratul intiqalin. Sabang binistawa anu pagdonga anu Allahu Akbar. Isa. Ngalabaw na sabag kayo. Allahu Akbar. Due. Allahu Akbar. Telu. Allahu Akbar. Empat. Allahu Akbar. Lime. Allahu Akbar. Ennem. Boleh sabag kayo matiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sayan. Daki ini mag-comment, magleket-leket ko. Wala magleket-leket labi to. Atawa banggay si kauhin atawa si akuhin. Bimo ko si kaam sinduelo. Kung magleket kayo atawa ini. Signal net gibasak. Si aku hininte. Ana ta kyo magano. Aga harus habis sendiri. Awon. Tahu kam hati-hati men signal anu nih. Agak asap. Anak kau hatu si elay. Oke. Asayan pananggungan sa agama Islam. Iyan, pagubos ko matihan mian masa ni sabkiyo ayat. In ayat, bangkiyo pa ito bakas ngayat si kaisale, in sabi isma rabbika al-a'la. Sinunnat ni sab, si ayat si kaduwe, mian suratul Ghashiyah. Kung pa bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضيع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. Sampai na pusannya. Iyan sinunnat. Ini ko sunnat mian si kaisa suratul A'la. Atin suratul Sabbihis. Sekaduanin suratul Ghashiyah. Bang tabalik nung usab ma'thur do isab tasabut yan sikap tanang pungut Muhammad sallallahu alaihi wasallam makajaru sa pag-ayat aman sinunnat dusab iyane suratul Qaf wal Qur'anil Majid. Iyan us pangayat sa sikaduwe yan suratul Qamar, surah al-Qamar. Iyan pananggungan sa agama Islam. Sabang pinainggay tabalik kuyen kaatuan sa inggay isab mang tabalik no patihain do duk makabalik kayo kul huwallahu ahad, atawan inna a'tainaka al-kautsar, atawan kul a'udhu bi rabbil falaq, atawan kul a'udhu bi rabbin nas. Intag lais ilian makajari dakyo mahunitan dino, duk dakyo masigpitan dino. Tao ka mahayang Eid, dakyo len duk dakyo tinaleo. Heka magpain pinanggebe ko tao ka atungan ng bahayang Eid. Gai, pigay magtilaw pisinwe pinan ine be usallinen. Gabi niya usalline. Niyat besja, dakyo mahunitan dino. Tao kayo ng bahayang, asa kahagad kayo. Mang takaleno inshallah subhanahu wa ta'ala amban may video atau may live may kaguruhan dan tao kayo ng bahayang palangungan sa agama Islam. Sa akite bang patek ka mahunitan ditehin. Duk yene amban may pamahamte may narum helulay. Sa alhamdulillah para sa babat amban may kaulamaan tin hello. Men may paita bulak basilan
sampai inalaton si me kamakanakan si me waktu ko itu sababan tahatite. Sababan ini tahatite. Ubos na yan eh. Di ano sabi niya magreklamo ang leket ko layatin labin. Okay. Hato man sisiyahin yan. Inatem yan. Ubos na kita ng bahayang. Pinayin ka atuan gabi ko tao lang ang khutba. Gabi ko tao ang khutba. Nanahan sininin, sige matauhin maskut. Hatihin, gayin kawajiban si iye. Gayi suway may nga khutba. Dukdagon gayi suway nga khutba bang sambahayangan pa ito si luma. Bang nambahayang yan si luma. Iyaro taga khutba si musalla taon si masjid. Pos beluka ano niya. Dani ko hunitan dino. Bang upay man nambahayang kiyo dendangan no, sinihin khutbaan no. Duk ahli pamilyano, sinihin khutbaan ga do. Sabab nin, si Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kana mun'azilan fi dhalika alwaqt. Katinan mun'azilan an Madinah. Tala ano ba man Madinah? Na ini ano nendo nambahayang si painda sa amin gani khutba ni. Gani khutba ni inin al qawl ar-rajih ini bisara mabasagin. Bisara ini min jumhur. Demikian nin tarak sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan may taga-udhurin sa zaman, sa waktu pa sa Madina, yak nang bahayang sa paluma-luma de. Garo sab niya mangkul, o dinaak si mian ini makhutba. Ga niya khutba na palanggungan sa agama Islam. Iyan, ano binaro yan? Malainkan niya aman may qawlu ba'di as-Syafi'i. Kasinduhan naman may Syafi'iyya. At tawapan may sinduhan, wajhun. Niya man may qaul dikiriki bila man may painta bisara sa Syafi'iyya basa jaiz. Sumagwa al qaul ar-rajih asa mabasagin ga niya khutba ni. Ko ni may mansus ini mi anta sabut mi an man ko si Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian tasabut si Sahih Bukhari man si Anas. Saya siya. Iyan palangkungan si agama Islam. Ga niya ini mi an khutba ni balikan ko. Upama bang si itmian ko si me ine el-lawid bagi mahuto sa alhamdulillah sikite hawa kasulot sa osami aten wa hekka wa magtawagin hekka wa mamantain inin masala upama pa hindi sa niya may musalla niya may tarasaw gayo makasambahan daw Eid tabot na pa ito ng khutba ni bang sa ingin hinangnin sa papitan niya masala ininin Pagka sikite, alhamdulillah, pangamahan sa sinduhin magiging kaagaran. Pinin ni ape. Natuo, nga niya, kikiyo pa hindi inagaran. Alhamdulillah, ko be ano sikite, bigay magkilala kayo malayin. Tuo basta mabot ni, inwaktuhin na sa nambahayang ni. Miyan sali, do kayo taambat, dugay, asal, miyan nambahayang noen. Mga upama, ngka ulay, miyan, mag-abot sa aking may darakaat, na ganapanon, padwe rakaaton ni, hatinin, ngang ganap kyo darakaat, hinang nundo isab ko, hinang painte, yan pagsambahan si al-lawidlo. Si karakaat pa, si kaduwehin, puwas ang bantakbiratul intikal, nakbir kyo, miyan lime, takbirat. Atau ni ma'a takbirat al-intiqal. Iyan man hinangnon. Na ini anuhin ubos na kayo. Sa masalah binen gabi makasambahayang. Natuo si ituin bang khutba ni imam gabi makasambahayang. Darha o kayo ng bahayang. Pakalero o kayo. May kini kayo ng bahayang puwas iyan miya nanulay. Mas labi awla puwas khutba. Puwas khutba ng bahayang kayo. Kaya do sifat panambahayang painte ina imam ni atau me kemon anulay. Ga niya inalaan sa iyan bentuk ng kemon. Sa iyan do ina may bentuk ng kemon. Iyan ko kapandakan nin. Sa kasinduhan naman may fuqaha lagi nan may Hanafiya painde bang may dendangan do gini painte nang bahayang suwi jamaah. Suwi jamaah pa siye.
So ako anin qaul rajih basakin mo si suwe nambahang bisa dipede dendangan. Bisan dendangan. Iyan mas labi aula. Labi mahapin. Iyan palanggungan sa agama Islam si tenged sambahayang iyan Eid al-Fitr si tahun ini. Bang upama gero masmuh, gero kitib ilungan idin sa amian ng bahayang na ng bahayang si Sahara, si desert atau si mian masjid na iyan bantuk iyan kahantang nin ng bahayang kam sa iyan bantuk nin. Tao ka am kemon biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Mag ano raw kitiko? Ito men. Imen niya takite ko di alam. Tiap ako takite ko asal bagay daga sa matsabatanuhin. Sampai kami takite ko post ne si Mazma Masuhul. Salam doa sa kau. Okay. Mangkeo pakale-kale ko ito nilay. Sine peninen. Niya mentilo bandiata bakas ne kasambungan ne mian. Kau mega ni takite ko. Tirahu mian soge-soge ko parewa sine. Sinehin iyan. Chatun bi sa kami sinduhin. Mangkoy ako kau kay ano to ne. Kau niya lo ano. Gaya sumiro ako hating ano ihin. Kanal kun mian si ana. Insyaallah masih tinuro sa ininin. Biidnillah. Chatun sa ako bang sine ano nen. Alen nen. Insyaallah alhamdulillah kaatuan sininin Da Jamaluddin. Okay, sorry tapik din. Ang kansayin pigi lagi pa sa mian ko na pinainin mahutu ahin kay makakali sa dambua mian muhadara ustakali sa dambuain. Usnya sa asal niya mutabi atinen tinurul-turul de ko bilang taukib pamabasag si siye demikianin ko pa ngamuraja si yene mian malumabain. Pigi dapat magkalagihan sa mian mian magtrabahuhin ni sabi agad mi tulab mahutu mian si hal panti sa ininin pagiliang ko itahinang na mas magkalagihan Najim Asmarin nagsukur ka atuan nagsukur do sa sinipin masyaallah tarang naman ang okay clear nice. Guys, magsyukur ka atuan sinin suray hamidun dumain yung amban signal awe. Ano ang sinin pagkainin sinepe tay maane atuan mur. Okay, Samir kanal ko man ka atuan Samir amma ano ni ati ikaw sa anuhin. Salam doa sa ikaw yo. Demikian sinin insyaallah sini peninen dia tuan pakala si Maj mama suruh okay sadi-sadihang kita men anulo men para hilaya ini teinen pizza telu late na sabsinin klaro na ka tuan tarang insyaallah alhamdulillah masayin sabi sayin bang niya pe oras sumu aman sine na may kaguruhan pa inta sa amyaan masi niya biidnillah kue nganu ni balik ngarimayin ni balik ine mian hal ituin niya tileo ahad ini ko hari raya sugay meke sambayang isnin pag kulang ko ustad si palay handen makajari makajari atau agad ku ansar non mana nang bahayang ni si ang kanyanan mumfarid du tawa si mang sedang buah anu lay sa amya nang bahayang ni si mang ahad tu sambayang gini si pinabutan isnin
Ini ko in dako ka tuan sugihon. Kau dabo sa pon Busra Asmawil, Yusra Asmawil. Gero labo pariyata abe. Okay, alhamdulillah. Chinin as sinepe. Silam dua do sab si kau kilalen hati si amma. Ana do ba ini. Kilale ko ma anon. Tilo ko magkaswa daw kasumiante men taon deluhin. Kas menas pa programan sa osa. Asa ko ni jaw sarik ina man kayo magkaswa hato pagay sa magkaswa duk si Abi na kami ni may anak nin sa osa kanuhan nin. Ipenta sa guru ni sa masa men tuan Samir. Amma kami insya Allah si Mads. Okay, sa diyan na ro. Patra ahong sinitin sayayin. Salam dua sa kaam kemon sa kaatuan Eid Mubarak. Advance salam dua sa si kaam. Insyaallah taqabbalallahu minna wa minkum muqaddaman. Insyaallah. Pagsyukur kaatuan tarang naman amal. Sinin asya lingko ansaw. Sumuhin. Wato muasib kam sumuhin. Ibakas pag-declare anuhin ni Barmin. Ridwan Asilun Yahya. Piko apadji. Magsukos pa masampay ben ke man mangpain magmumpat. Sumapakalehin. Okay, apadji. Magsukor tuan guru na tahaong mundial ibadat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Demikian yang kaam isab. Insyaallah. Advance Hafi Mubarak atau Eid Mubarak Ahmad Alanu. Sayan demikian bilang Pak Eseb pasalan ini mian zakat al-fitr. Zakatul fitr yani min waktu jawaz kamundang mandilaw miyaan ya bagpain di bahagi ni 27 sa ko kabasag-basagan nin 20 basta nagdalabi mandilaw miyaan makajali ni ngungsud ini zakat fitra. Atinin 2 kilo dukte nga hatwe men minimumin sumagwanin ko bang asal tinakes PMSC anuhin niya pa choy parang lang kibili atahat 2.67 kemian da kilo men anulay da pitraanin ne dagantangin sa pas labi happy bang sa pa labi bila maniin mangupa maga niya no okay ni tepet pa inte men sa iliin tepet sa iyan sa likulli baladin niya pa ano neon okay kami pa inte tu sa miyan sa intakesan si kamihin sa iyan kaatuan sumo si lahat kami yan ang maghaylaya gero makaini namasin pa dyan makaini masabang ngayon kita kule na tan mentahinang magsala magsagga atawanin sampay may pagpaabutan tangan gini kajari bala din sino ini guni mo lang mo yun sino maghadir ito kaatuan ang bansabah magsukol si kaamkiman okay magsukol do isap Haji Rasmiyah at Jani Ibrahim magsukol pasampay bish okay magsukol do isap si kaamkiman Mubarak kwe salam duaan hadja sa may lahat mula mian sa may ungkaya tipu Albarka Tuburan Lamitan Isabela Malusu Lantawan Sumisip Tabuan Lasa ini tepe mian Tabuan Lasa alam ni kay man lain di mahuto niya man may kabagayante lain sa amian Advance Mubarak kaatuan Sarifa sinin kakaruhan mo saplak kita mo kumpat okay Mubarak do isap si kaam
insyaallah magpatinayma Allah subhanahu wa ta'ala mal ibadat tindi sehingga katuan niya sa osame tapit lahat makatakbir ni saan sini sumian baho katauhan de gepe hati sembayang gero makaini bangoy upama patuhod dusye makaini bisan si makatakbir sehingga hatu ituan niya sa osame tapit lahat makatakbir ni sa osa sini niyaan pubaho katauhan de gepe hati makanya kahanan bi mat muase sa sumo gayin gaydanan men makain biidnillah subhanahu wa ta'ala. Okay, as demikian nin sini pinin salam dua si kaam kemon Sheikh kemon watching Amban Qasim University atalad Ayub atalad awe dah okay pang si ano ini Muhammad Naib ke Asraf Muhammad Asraf. Okay. Ini masih dibut na biidnillah. Salam doa sa bitu. Bang epang no inin. Tiyan niya inbox daw kami. Salam doa si mula-mulain ahli pamilya sa osa kau memugut sinduehin. Amban si anak, si anda, yulo si tipu salam doa. Salam doa si kaan. Demikian si Matoa, iru isab. Salam doa, murah-murah mangpain sab kyo kole. Demikian si Matatoe. Mian amban si Abis umis pong tinay demikian iro sab salam doa sa kaam kemon. Kau kami makakale ko ito nalay. Bagaimana to ana. Tiamit sa dilita ano nila. Tahu kami. Kimat salah ni papela salam ka atuan sinenli kopong tarason salam ka atuan bang den de bakas nganak ga makapuase den bulan inin pe nusus ibaran ne nakanakin okay matero papuas-puas pagi tahap bismillah mian Waalaikumsalam usab si Matoa yung pasalam ini mag-inbox. Mian pasalan ini nifas nganak painte si dalaman bulan puasa. Mian sarta nusu painte inanakin. Lutusi itu nagiro yung painte muase. Painte betate lisin na biyan. Sumagwan sa baban anak ni. Hangka ni giro makapuase. Natusi itu giro makajari gi muase. Matraho dugi kasigbitan pa in nakanakin. Bang katinalewan nakanakin, magganti aja si men bulan sa dili. Karon ya problema ni. Sabang katalewan igin mian aga ibang sina nakanakin katalewan nin. So magganti irok sarta magpapakan ni dambua miskin. So wal magsigin na hawabaran ni. Duk sinakanakin ni alal qaulur rajih si bisara makasegin mian magganti aja ye. Magganti aja ye. Sino ininen okay katong gi tanto nga mabang kayo. Okay. Abu Wadi Anwar. Okay. Magsyukur. Sino to? Mi kabukisan magsyukur tuan sambong lay insyaallah inakahan sa si kay makaini. Okay. Sino inten si Yumay. Sino in? Si Yume itu en gini. Okay, salam doa. Sini tin Abdullah. Okay. Sini inde ko bang mayam ke sawi kami sini. Niya man pituan sini magsyukur si Kaam. Haji sa abduk tam sabtam niyan do sa osaan sini. Sini amban ene me pang bilay men pagi si itu men sa osaan sini. Mudah-mudahan berbakat Allah Subhanahu wa taala sa Kaam. Kita binakemon. Salam doa. Tuna ladjain magsyukur ka Tuhan si salasan pasal sambahyang ayat lahi. Yan do sab ka bakas pinaatag. Okay. Suluma do bang dupain. Tinayma wallahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mang tinayma wallahu subhanahu wa ta'ala mal ibadat tindi.
Salam doa sab sikao jo tuna sine ko tuna lajai. Advance happy Eid al-Adha al-Mubarak katuan sin Sikemon sikam kemon ang marap sukur nursam malup ambil sikam kemon magsukur do isab Nurjima Asarul magsukur sikao usab mian Nurjima atau sis Nurjima Jason Kalasahan katuan niya ininsong patilaw ko sikao sumian ni sambayang ten intag ko ito Bangkyo si Philippines, agaron maluuhin, bangkyo si Malaysia, mikin irusab. Intag-intag, nabang matuos Saudihin na kaapituin, mag-agad pituin, at magpayang pipasong sumian. So, pinitiin. Binayaran dihilo kadain. Binayaran dihilo kadain. Binayaran dihilo kadain. Mang painte, lagi namang may hide, pagi niyawan, kulang do, bang may normal, may hide dandehin, may 8 elew atau 7 elew sa iin o si men bulan Syawal insyaallah makaanuhan 10 elew sa mian makabayaran pe pos makapuasa pe ennem elew biidnillah mangupama ni ako may waktu lay ko ara dik sambat anuhin sigpit continue ni Ako benal nin bang mag-live. Salam doa Rusab. Abu Wadi Anwar. Salam doa. Sinatin kalas kullalul. Salam doa ka tuan si kao okay. Wa alaikumussalam si kao Rusab. Duk sini naman may sawe nun. Ilapay na be. Pagka kasanyangan inin. Sikaam. Kuskita bi kemon. Hanggang sabi pinabutan niya in salamin. Absus salama bainakum pasaplagon paputan niya mo bin salam salamin. Sikaam. Subay kamsanyang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yun ito en Hajja Nurdiya Abduraji Puti. Assalamualaikum katon magsukur sa magsalasay nulay advance Eid Mubarak sikaam kemon kagaruhan kami okay do sa taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal magpain tinay Allah subhanahu wa ta'ala mal ibadatan bi kemon Ibrahim Dan Aspali magsukur katon mong pain tinay maamal tan bi kemon Allahumma amin KL dalam doa sa sima KL heka melu sa nute alhamdulillah demikian sininin Mubarak atau magsyukur Husnarisma Salih magsyukur demikian Abu Wadi Anwar magsyukur do sa sikao balik Haji Sarah Hai Sarah Laliw okay magsyukur ka tuan magsyukur do isab amban kita do Allahumma suga sa miha okay Abdullah Dapang Ahadin salam doa si kao ka tuan lamod na si may mamayamin kemon okay salam doa na rusab ko si may mamayamin ko may gani makakita ano na ininin Eid Mubarak ato magsukur si kao sinin Husnarisma Salih bakas na sinapinin Maydir binti Asdalin magsukur ka tuan Eid Mubarak si kaam kemon Eid Mubarak do isab insyaallah ta'ala muqaddaman Jumrah Sakalahul na okay ni rong magsuk kanda ko komiskitin tiya si Sabak ato si Sabak kayo na agaron ni mian ini Eid bimaluhin ko siya masing mag-declare bang inaano bin Pwede hato sa iyan mian ano tendi bilang pabaisip pa inte babalik si pasal ano lay Eid okay ni mian zakat fitra demikian nin okay na ruisab SMSB TV sini maka anuhin makag-esin makakulein do labi-labinin may kita bi bang upama niya kapangungsuran zakat fitra o may ara luhay-luhay do iye demikian nin kung may pwede si may imam subay patingan ni anak apuunin hatinin payaman ni men bang sini may mamiskin-miskin duk may malam-malam mapagkakanin iyan pangurungan ni raw zakat fitrain
tinawzi, pinapisi siya. So, payo niya, sa pagpitra, dito kaya kakande. Pag in Eid, maglamilami kite, magsinasin na kite. Kemon, sinduehin sin na us, may kapong tinayhan, mamiskinin, ando sa pagkakanin, mian sikpit manamalan, lamod subay kita magsinasin na. Sa dine ang ban may painte, kinakan, min sa kapitra alay, mian, subay na niya, alay, subay niya, ininin. Subay niya, mian lai, may pangurong iniinin ito Diyos ye. Okay. Pasal patilaw sabihin kita ko sa inggip kapag pitla di bahangin nila ikatuan. Buwas suga ako ili kapag pitla pabalik atawa. Init di bahangin Sab 27 Alal qaul niya magpain te mian tariwan Nafi' an ibn Umar ابن مالك رحمه الله تعالى أخبرني نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع يعني عبد الله بن عمر magpabuo yung zakat fitra sisino ko magtikul sa mian si dehelo pe amban Eid bi yawmaini aw 3 ayyam usni amban may mutamassik kasi duhan ulama bahasa telu before Eid hatin na si bang di bahangin elew mian ini ko mian dumpuk pitu jaiz waktul jawaz niin bidnillah sumagwan sa mas labi aula mian magpo may mainituenin sumagwan bang ulmando nalai tawakkal ni kayo okay niin sinin basmin injang otong malate bang pa 27 niin okay na ro sa ingi ka atuan ko ako amokon niya obos boode kunang bahayang ini hukuman na nang bahayang ni kayo siye pajamaan ni kayo siye ganan niya ro may antilew nagibang ganan niya sagpinit yan saglima naman mian bang niya ape matalebbi okay pag niya ape sa bang may Pilipinasin alhamdulillah niya ape delew bang may matalebbi dan Jews atau may telon Jewsin nangimot-ngimot ni main sampay pente men sumumiaan na bang may matalebbi sa makulang-kulangin na inubos na nagna sa pabalik atinen makabasa Quran yung pabalikin demikian matuuhin sa iyan isap. Okay. Ingat men siya amonun anadaa. Ingat men. Siya amo. Ada. Dakeo nuhot siya. Sabang paano nang bayang ako bang katohan sa nun. Dete ka siya ininin. 27 ang paino ka. Okay na biidnillah subhanahu wa ta'ala. Gani aman may sa mian. Waqtul jawaz niin. Kajar yawm o yawmain atau yawmain o 3 ayyam. Sa aman athar pa ente yani Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sa ingi ka atuan panilaw manjari pepitlaan te amamatain. Sumian kamatainin. May palanggungan sa agama Islam tiya bahut eseb niya sa patilaw sa usaan sini Da'alun Fawzan bang matay dehelo man paseddet mataelew ko pa inte matay may sumukuha dehelo man paseddet mataelew gi kawajiban si in zakat fitrain sa bang matay iya puas ni paseddet mataelewin wajib zakat fitrain si yene pangarta ni mataambanin atau sisinasin amban ni siyehin mian kamasulan magmasul pa ente siyehin sayin bantuknin at bang may matay may dasimanad before haylaya talay manamalan gayi wajib suy pintlaan ngay ko upama si may mag-Islam isab niya mag-Islam doon pa mag-Islam paasak si agama Islam mian puas ni paseddet matelew giwajib siya pitrain
Sabang dihelo man pasadya pataelew, wajib. Si abetting, demikian nin. Aga si inanak, bang dihelo man pagwa pasadya pataelew, wajib pinitraan. Bang si puas amban pasadya pataelew, sunnat. Usnya apa amban me an athar, bang Uthman ibn Affan kiman kulang paten kumian mashab mian pinitlaan ini nakanak dalam betengin. Okay na ruyen. Si mamatay le papide sab niya utang ni. Upama painte mate iye dalam Ramadan ininin. Obos gaya makapuase si elaw ili endo sabab gihap lesanin. Iyan naman saki Ina pina sa binayaran no anunen subawalis nen ga iniin. Gay na bayaran ni pag-iyan mate iye duk odur. Niya odur syar'i. Ubus ga niya lugal ni pagbayaran. Hatin nga bisan ubutan puas Ramadan, ubus niya lugal ni makapagbayad iye sa amihaan. Naiin. Pagibang upama mian tagalugal iye ko may Ramadan deluhin. Mian niya ga kapuasahan ni sa amihaan sa babsaki iye, ubus kaulian ni puas naman bulan Ramadan. Puas naman bulan Ramadan. Pag sa amihaan kaulian ni us mate iye ga kabayaran iliin nain wajib su binayaran we iyene mian usba na matapit-tapitin subagwanin bang muttasil ina insakihin pagsaki sa amin sampai makawapat iyene iliin ngi magbayad pagi mate idem ine udur syar'i bumekiru in kawajiban ni magbayad ko ni pinilibang ibakas ni ho kole buga iye magbayad si elewan ine ka kole nilay kole pa hindi ni magbayad magano man muase. So hingga kaatuan patilo manjari pipinitlaan apatain. Baka ini. Kaatuan sila hatin muase pesumu. Awe muase ko style. Ko style niya men declaration si ano daro Barmin. Sa hingga kaatuan bang may 4 jamaahin. Basta kam dalam masjid kain masjid si luma ro kam daan Kaniya dan kamu khutbah. Bisa kami 10. Mangnuman sa musalla tuan masjid. Salam ka tuan okay do amukon magpitlaan ako makajari do mga sa kapitlaan na ni. Okay ka tuan magsukol. Sino ba ito yan? Magsukol. Alhamdulillah bang dalil anuhin ko ini kita style ini te ininen palombok-lombok ni para ni pa intene men matikkahin ini song ini te inin bentuk ni inin magwarning ni ku itu nila sampai sumo sa amyaan mian binuo ni amal ibadat tendi amma si sambahayan ke si puase ke si zakat fitra ke si zakat mal ke bang niya kapag zakat si dileman bulan Ramadan ini man basa Quran ke si doa ke si zikir si ini na bayuan ni asal magjahis ni andang para nabi Nuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil ti apenia talabbi maininin. Mainin duksumu pe si yene kaam pa inte mian sa Pilipinas. Duk antag ni mian lahat so waktu ko ito gape men magramadan, gape men maghailaya. So waktu pa inte insumuyuan na masih pe kita bisubay mian naut sinaut-sautan. Duk matu si kami hindamikyan ng iro sa bang painin kita gana-ganamiyaan. Muasip kami sumo biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Mati abaho kiyo makakite. Ato ka baho tek kayo ng ustad. Dadji saab. Magsukur ted. Wala naman tamensyon ko alano ng sini basta pain ko pekatan ka. Sa ala kulihal, magsukur manamalan si kao. Duk si sawe nun. Si komyan. Abu As-Sattam, si Sattam nando. Si kapamisitabi kami sinin sa usa. Salam ka atuan bang may mate di ilaw do. May 11 AM jari pinitlaan ka ini. Gini pa inte. Doon be gini wajib pinitraan. Sa bangkawa nganuhan nila dyan, kapihan na dyan. Sadak ka tawanin waktu jawaz bangko pa inte kayo makaurungan siya. Sabang waktu lujub, basta asal wajib na cuy pinatraan, gay wajib pinatraan. Yuk tarasaw.
wajib pinitraan nilian. Nah oke nih. Subukuan ko na pinili pangurungan no sa ano nun. Katuan magpitla den dehen si anak nin. Gaype puas 3 tahon. Butala pandenin. Singgi ko yan. Sir. Kaatuan bang magpitla den dehin duk anak nin. Gaype puas 3 tahon. Pagini pene mahuto ano sikite bahasa pitlaten si me pandey duman syarat sudah si pandey mangupama penten pandeyin duman kyo magsyarat sa pandey lu subay si kao pamitlanin atawan kao sa iya subay pamitlanin sinesine amban miskin kaikhlasan nu si pandey lay mian makajari urunganun ni ini aman may sadakano pa ito sa amiyan mian ataw hadiah okay makajari kanya la si ano ni sabang way asal ta'yin sa subay tartantuno basa sa subay ni sa siya ni hadja dili man 3 tahon gani ala si mansus gi ano sa amiyan sinesine kabayaan nung urungan mian zakat fitra amban may mamiskin lay pain miskin iyan pangurungan ano hintitrain. Nahinday ko dyan magtilaw ang sinapanday kon. Salam ko aton alak tawat kirpi ando saptam samir ando ana. Basta okay magsyukur pabalik pa din si Kaam. To bahotek ka ti kami to yan. Sino to Suraida kawilil betteng andang pag-ubos nganak subay kinawin balik gaape si bakas kinawin katuan sa bangko betteng andang pag-ubos nganak subay kinawin balik gaape si bakas takawin ini yang sabihin ini soalnya tanto ta gets ko sambat-sambat bahasa ko ituhin kaatuan kajari ko pinitlaan usba mamatein ti aniya ang andak ako. Basta matay wajib waktu wujub pasaddet na matalo malam Eid wajib niyo sinakat ano pinitlaan. Tapos biluga ini. Salam ko atuan sa inggit pa si ako ikemon pitla ko sa lahat amok. Ini ko yun sa ingge tapos si ako kemon pinitlaan ko we asal amuku duk pinitlaan na sab ko we ina amuku ana nantawal si kauninen syukur kayo tarang sadak ka ni okay magsyukur do sab Gana nero. Bukod tabi kanya-kanya sa hatong misinduhin niya ni magmemes andang para sibukaan o sinduhin niya ni para sa matulihin siya bang mismilahatin. Okay, magsyukur sa ang keman. Ini hukuman ng bang nimbak pagkasi ni Muslim sa bulan Ramadan. Ini hukuman ng nimbak le. Ini na naman may jarimah ito yan. Salit ng Ramadan, dukuduman ng Ramadan. May kasi mas bulan Ramadan. Do si haji manamalan. Do si haji mamunuin. O si bulan pinamunuliyaw Allah subhanahu wa ta'ala. Haji manamalan anuhin. Lami pagtilo taabot sila akhirat Allahu Akbar. Hunit pang pasalan laha. Pagkitag-natag na tinilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Sila akhirat pasalan laha ini nin. Pasalan laha. Ang kanit tasabot usab si hadith. Mian yaji'u bil maqtul. Yawm al-qiyamah. Tek kane si ilo akhirat. Ini manusiain. Do binoin. Tinundan doon. Makabunuin.
Inantanan si buon-buonan ni. Ubus lahain paselo ni paintaman kelong ni. Binuan itu juga hadat Allah subhanahu wa ta'ala patabit si ars. At yun nga ye anunin ni haknin ni. Di na ako na tinilaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tilaw pa na inin salhu bima qatalani. Atau lima qatalani. Tilawon ko ainin bangwe ko bisang bano ni. Bangwe ko bisang papatay ni. Yan naman may ano man amalan. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu sine men mono pong tinayin muslim mian pinagtuuran fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wal'anahu Allah wal'anahu Allah wa'adda lahu wa ghadiba Allah alayhi ila'anat pe kinaastelan pe mian duk sinaddihan bi Allah subhanahu wa ta'ala ini siksa tapos sa akhirat hekka magsukot si Allah akhirat ni hal pa ente sa ininin mong pain tiwinan pun Allah subhanahu wa ta'ala kemon sinape salam doa ni ako Nurjima Asarul ajid jumlah marani azki jatinil Abdul Ghani Bistali salam doa si kaam duk happy mubarak. Okay, bang kyo pakale mian sino ko Abdul Ajid si Ajid. Tahat niya usbano pasalam doa sa si mian si Azki, si Majid, si Abul Abdul Ghani Bistali si Sudan. Taat ko kemo nin si Ajid si ano nin jumlaha bitu manjamatul imam si Azki jatini من جامعة إسلامية في مدينة المنورة أبو الهليل الأمبنان in بنتين دمم في جامعة الإمام فيصل عبد الغني بستالي دمكان في جامعة الإفريقية العالمية الخرطوم في خرطوم سودان سلام دوا شكا أم لشاب ما أوكي نكاهن شيء مكشكور ini tuan maaf biidnillah mangi magpampun si Allah subhanahu wa ta'ala masih ni kampunan ni wal syirik bisa nusyirikin masru mang peelum petur tabulak dunia masru inampun Allah subhanahu wa ta'ala ipian mate be ga kapag taubat sabang baka magsusun sa agan nagisan laha ni pagsusun ni si hinang na usgin hinang gini ano ni pabalik Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengampun murang ampun Allah subhanahu wa ta'ala makasih malasa salam ka Tuhan bang kita nambahang Eid siluma wajib pe binasa tasbinin si takbir lay ka Tuhan tawakan pa takbir lay ka ini dan kyo dumain wajib begitu sabti lawan wajib sa lebih hab takbir jaka Allahu akbar usbahalaj ka atahat saan niya magpain pinan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Assalamualaikum ka'atong salam doa si Kaam Kemon. Advance Eid Mubarak. Si Kaam Kemon. Stay safe always. InsyaAllah. Biidnillah. Salam doa sa si Kao. Michael Asnaluddin Muslimin. Si Kaam. Demikian mong panusap kapsan niyang Kemon. Bakas ni. Eid Mubarak to all. Salam doa. Watching from Lantawan, Basilan. Okay. Si Lantawan. Tasabot sa usa. Mian municipal binan sini. Lantawan. Alhamdulillah, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah mian bang yan si matuos Saudihin sa mian sumo sambahayangin na naniya tahinang tinambahang kita sumo bang takite bulanin tu bagi manggaihin na sumudehin ug sumbayar ko tibikeman. Buna insyaallah subhanahu wa taala may pangaji tendi banpain si ene mian group ng buwalay atau page sila mian masih tuloy-tuloy pag pangajitan biidnillah subhanahu wa ta'ala ganaro niya tileo initin sino ko bim salam Sheikh sa inggi hukuman ko ito sa Saudi magtrabaho wajib si magzakat altaan ni atawa pasawahon kita sukran pahabol
Biar tak lay bang makaen na makaabutan umabot pa ente si men sinakatan makajari ano wajib sinakatan si Delman dan tahunin gay pariyawa pa taman 15,000 pesos pang si ano Pilipinas bang tuu daw kay urunia post ko si ano ni payamanon sa dangi buru real hatulabi 1,112 kemian point pang PTN si Eleo bang inehinte miyan bang may bang inehinte miyan paman sa kolay bang kyo makaen na me ano no niyan si Deleman dan tahunin ye taman diawa no minimum 15,000 na zakat ano niyan subukan bang pinan zakat bulan-bulanin kana kain pa ente ano raho. Salam tuan mayam ampan Jeddah KSA. Salam doa si Jeddah KSA Makkata Safi. Hatu na paci senen Uncle Max satu ini nen. Salam doa si kau Uncle Max. Ka tuan kini ka mag live bang ubas Ramadan atawa. Masih betul dia pagpikil. Bismillah kalau masih ini nen mag live. Kalau kita masih mag live insyaallah. Kajari kita magpitra si mata tuwete. Gai. Kaya man sa suku wajib zakatan no. Ano no be ini to ninapakahan. Amban matato pariyata layanan ina tuju amma. Amban anak do sa pariyawa. Ampay ampu. Gi pa inta kawad gi ano gi pag-ungsuran men ano zakat fitra. Niya tilaw ko tuan bang sawal tenteke sulat tabo ng bahayang do isap taga sulat ini sa happy basa kanina sulat ni kaya mahuto may amban ano lo ang may magbas masa ni pe kabasa subene inala mahapin tawagi giro be pagsawal mo may nang bahayang mga samay mutar kaniya pa ng bahayangan no kaniya pa si Mek sa dili atau si lahat pa ente tala iyan sa si Meknin na tawakkal. Salam kaatuan sa ingge kami tuudem Kuala Lumpur sin pagpitrain asal wajib si kaam sabay sin pagganiya miyan ina tewen pwede mo khayyar pag asal-asalin kinakan us pinain sinin pagi ituin ko ano yen men sini mabayain atawa sa ilegas ka amsin ang upama ilegas ka amsin ay iyon tutun bine ano malulo depende ni sa kaampa inte ni men malulo kung ngiro sab kami pinuwer saw bayar sab kami pitla-pitlaan dibi ngurungan ka amsin man may mamiskin ni malulo kaamlo pwede tatuhutin atin nanto si ituin fikap sige pagduro hanin. Sige mujma, ijma pa inta ulama pasal mangkinakan pasaga tad niya pagduro Iyan. Iyero pagkhilapan pa ito pasalan sinlay. Ini makbul ka to ng gaike. Kung pwede miyan aman kasinduin ulama sa pwede kayo makbul. Sumaguanan aman kasinduin masih sa kanila ijtihadat. Murah-murahan kung pwede na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iyan. Ang kanila Rasul sallallahu alaihi wasallam بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Atinin صاع من فرض رسول الله عليه وسلم dagantang من kinakan صاع من تمر من تمر صاع demikian صاع من شعير layagin وبس دنبوع انت ان حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاع من طعام من كده كان تنين دا gantang او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من عقط او صاع من زبيب
min sabib sa tu situen depende lu si pag isunan bi du kauman bi alahat pilu. Boleh bang painte kami asal benal nen bang painte pasalan zakat fitrah mian sa kinakan inin amban ako ni si ahli pamilya ko paginin ko ikay kapag ano hanten kay kapag dua hanten pili kite lagyan ko si may ano sa mian lagyan ko mo sinduelo mga kamabayain mukha yaro sa buwan style na lu kasi bunya memorial sa kita subay sa iyan kita harus mamanain. Duki betan tu kapag anuhan ini heka ano dah okasyon itu yun. Garo kami maglay na kipak. Kadon sa ingi bang nang bahayang Idul Fitr musiluma kita. Sa inin gana imam. Balikun inin. Insyaallah taala bang pandem balikun. Bakas ni taano yan. Rafi ali hatu ke arak-arak late niyan. Salam doa sekam ke mula-mula ni puro kami penasahan makanya. Ngapat. Okay, salam doa lusap shout out ke. Kita kami tanto ano. Nada binti Abdurrahman. Okay, Aji Saab, Anton Ustad Saab. Murid pa kali-kali ito. Magsyukur si Kaam. Demikian magsukur si Kaam. Kao, si Bas. Yan may mag-upload sin videos. Yan painte may muhadara. May kaguruhanti. Alhamdulillah. Asal magsukur tayo si Dugtubin. Hek katabang manamalan inin. Sababan makakali. Yan may kapag tinayantin bi. Amban painte dangan pi sidangan. Lagi nang bete si Gua. Man lahatin. Pagigania kalibangan sa dili. Sana niya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatun ito yan. Ngandak ni ano. Salam kaatuan. Bang Bulawan. Magbalol 100k. Damod suga at sinakatan. Kahaba taho na awe. Adahaw kayo. Bang umabot. Wa ini ano Bulawan nulay. Ini mian inako mian. 21k, 24k, 22k, 23k, 21k, 18k, 18 carats ke sa iyan. Pag ibang upama may sin no, sin pa inta sa amiyaan, mag-ngabot ni miyan dahatos, ino ko men, dahatos ngibo, nasa wajib ted. Wajib, ano, sinakatan. Paman mo ko, do paman sabi anulay, o ni alu post ko si ano, si ininendo. Pagka depende si karats, bang umabot 85 miyan grams in bulawanin, iyan bulawan khullas, pa in bahasa Arabin, hatinin, pure, si 24 carats. Tapos bang 22, ato 92 kn, subay 92 grams. O bang 21, 97 labi. Bang 18, 113 kemian. O bang 14, ato 220, ato 140. Siya pa, hindi ko bang ta sabot kay last layla siya. Ako nang bungan ka, o kung tinaniti awal. Hapol kaatuan no sa mukyo ini di ilaw sa lasay ni Kemon. Okay. Ila pili kami mga sa bakit tasalas sa lai wala kaatuan bang lillahin mag timanduk anda ni dialeman ennem bulan bo baya magbalik subay pe magungsod lillahin bo siya tagi anak we Sharifa S Jamil magungsod lai Kemon balik anuhin magungsod kinawin pa intay na pabalik ni saksi niya ina saksi basta lumabi pa man idda
telu anu leh, telu hiyad leh, telu haid. Sa amian, bang ubos ni haid pa intindihin. Buga binalik abutan tabalik ko ini, na laisiin subay mian bubang ipa inte pabalik. Kalagihan ni subay rida, mian az-zawja, magrida subay pa intindila ini. Ubos awe, ubos mag-ungsod iye, ubos kinawin mian pabalik, ubos inatepe. Niya saksi, subay kompletiliin. Masabang dalam iddah, dalam telu haid lay pihatinan gapi umabot telu haid bahubay min duwe na naan si ininin baya pero gain dan dele pabalikan asal-asal andane rupe pagge yen timan mintedehin atau min duwe bang dele man idda pe anda pe wen hukuman anda pe meken un paluas amban yen dhimma az-zawj bang puas ni amban yen telu haid bang puas naman telu haid. Ubus 3 bulan, binistahin sab si den dege ni agi pa inte ano ini tenan. Ko nya be masalan ini. Sumagawa na sal haid anuhin, binistahin. Khalid keseng adda nati abahu pakua na itu. Salam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katuan sa ingge sa opama. Nati abakah ni batu sabinin. Makasih mendua mene. Salam ko atong balikon ko kite pasal makanak dem beteng miaan mangpitlaan dok piem bulan beteng men pitlaan sinunat peja mang niya dem beteng salit piem bulan ne ng tanga Jawa ne ko me pante me ngawat dah 120 leo kajan pitlaan no. Tiyan na magpasalam pa shout out pa si Maj Masuhol, si Maj amban man ustad Haji Saab Sadala. Tiyak yo. Hindi ko bang may pikiruin. Paano sa akibilu man Maj? Natiya ko Saab. Ustad Sheikh Nur Sam pa-shout out usab ko. Salam doa. Si Maj Masuhol. Mangkuiro sinantikan o mandi ko ang iki. La hawla wala quwwata. Okay. Tiyan ko sila pedikan lang ko pa kondo-kondo. Hatu maghalin ro kita bi. Ni api amban kita bi bang matuhin makabasa adhkar para si magribin atau ano nabut magzikir. Da okay sini pi pa-shout out ni pa inbox. Hatu gana lusi Maj. Na mekanin mian niro magpa-shout out si pamilyano Mads aman pamilya usab aman pamilya ko Aras Omar Abdul Nasir As-Sarakil salam doa si kaam ke man malulu ka atuhan okay wa alaikumussalam warahmatullahi sikao si kaam ni Kemon salam ka atuhan sa ingge peg sambahayangin sige patala-tala tergi Ahad ubus gini muases si Sabtu ulay paente 29 hadya posehin anada muase kayo anada muase ke sumo ganap sube telumpu sumo pagi katakitan sini bulan lo mangkamro paente silahatin wajib sube masih memuasehin ini sumo mian dileman Ramadan pein mamentakitan sini na awe sawal ni mian sumo so pagi katakite. Okay, pahim ni sino ko miyan? Nur Yuz Asmawil Amporok. Iye pe pagtiman le ka aton kay kahanamban kita magtiman bisan dugay ubos iddanen. Mag-ella ni dendehin sa ingeli. Taha mas alanin nan sininin. Miyaan gimakajari. Dilem anda apiin. Dilem idda bang mabetengin subay puas nganak.
bang deleman pa inte anuhin men haid ga papetengin telu haid us banggay manganakin detad teme ini temian alenen 6 bulan dah ko pinta di haid gayon banggay ni agay haid aw sayan pa inte wajib mag-ungsod dahil babalik anaw na depende sa ano handle pag isun handle masih kemon sa suko ko bakas pagkawintag na mag-ungsod sabi duman ni sabi wa subay ko ungsod tangrain luon kami dangibu 2,000 pipi na pagtawaan awe makajari sayan sin ko Sharifa S Jamil awe sayan ungsuran ni atan mahrul mithil epang mangnya maganda pa inte sa mian si epang ko bituanin ko me ano nen siya salam dua sinin Pahadawan Muhammad Ali Pahadawan Maj masuhol classmate kami hatuyan sayan kayen pasalam dua usab ko si Maj masuhol sa ano Muhammad Ali Pahalawan Pamait bulan Ramadan. Okay. Kaya bilang saya ni hatu mean insyaallah subhanahu wa ta'ala bang niya amban me kami ko me magkamali manusia usab kami inen do mean makajari sa inetuan ninakad ano kami lay bang painte asal pag nakarin aman me dalil sa amian ahlan wa sahlan bikum pinatarang sa awe buktay ma kami bidnillah subhanahu wa ta'ala ang upama mian sa kami mian makamalilay awe sa subay asal adilla subay ine mian adilla sa iyan nagtuk na sa inge Jomal ine ko hati lu dialem ine ko magpa-shout out hapong kaya sa inge pagpulay bininin kau ni amas maya may malailay. Na okay, saya nak kita birahu insyaallah subhanahu wa ta'ala min murah-murahan mapain tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala ana amal ibadat tabi min maluma baylay duk syarta min ya mula-mulanan si asrul awakhir inin duk syarta yani min sisangim lailatul qadar binatad Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadat tabi ini mahapin dalaman nalibsan agan pa ito patuliti biwang kanihantin bi ina tuli dalam adhkar dalam si tarika ina panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kala kita lima sir maka min makaeddo ini min pahala makaeddo ini min pahala salam ini ko itu sa ingge bang agay muase wajib la pitla ini ang kanega muase ga ay muase sabab pigi saki pang muase sabab saki pinitlaan so mama ga ay muase sa tinudo na sa ini ano ini magpitlaan sa kita maagi magpuase ano say usukol ka sa lamduas ka amkem لا حول ولا قوة إلا بالله Okay nih salam doa pabalik si kam kemon karunia mas mag-live pasong mian man pa tene men makkalay witu insyaallah subhanahu wa ta'ala duk kau niya may guru teru isab men amban lahat bang hap signal delay elet mian pa ite puasa pisumoy okay kau niya sumo biidnillah niya pisumo ine nasihat tabi bang baya duen ambad daw ano man mag-isundo kami kemon do ton Sibian do ine niya insyaallah ta'ala pa ano tabi man lahat biidnillah subhanahu wa ta'ala no okay ko may pahalin ito insyaallah
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.